Kansera pêsîrê nexweşiyeke dijwar e. Rêxistina tenduristiyeke dinyayê ev 20 salin cotmeh giriye meha hişyarbûna li vê nexweşiyê. Doktor jî dibêjin lazim e pîrek mehê carek xwe muayene bikin. Rêxistina tenduristiyê ya dinyayê ji bo balê bikişîne ser pençeşêra pêsîrê di sala 2004 de cotmeh wek heyva hayjêbûnê îlan kir. Em çin sağlık kahvedere sağlık kahvedere hem diçinevdere yani tedaviye xwe dibînin. Doktor Abdelaziz Deniz dibêje jin bi xwe jî dikarin vê nexweşiyê tespît bikin. Pêşî pîrek hermeh muayene xwe malê xwe gosterê xweşîstin em bê li ber eynê singî xwe vê meyzên her singa kontrol bikin. Sê tileha goyegûlo hebikî bidewsînin. ودوساندن لأوقف دايرة كي شكل شيء بكن هر چار نقطة ناكي كنترول بكن. هر وها دست بکاوی جوریا پنچه شیره در رنگ سینگی دگوهره. سری سینگا وانا که مثلا بچ ببی بوارمه یا در رنگ چرم ام بد رنگ برتقانه ده او تلقا اشارتا کانسریا کو او رنگ به دیسا دوی کایجی هبه. دایک دبیجن حوجه مرف هایج کانسرا پسیره هبه تفدیره بگره. بلا سر خوب سکنی بلا نتختورا بلا خو میزینین انسان روجا كدنياي حياة انسان زحف مهمة انسان را زاروكي ورا اختياري ورا زاروكي ورا جبوكي ورا عشي سر خوب سکنی باشا. جبو تفدیره جند و هر مه به دستان معاینه اخو بکن آنجی بچن ناوندین تندورستیه. وقتی عدهش خوندکاری خواهی که آستنگتار هم بیز کر و درخستر و ماموستیا فداکار شورا